Hayibo sanibonani. Bese niyibonile le video ka lo baba lo osetruckini, itruck yakhe iyayidriver. Uthi idriver umfana wakhe kodwa akukho umuntu okukhona ispoke. Iyayidriver yona yodwa iyahamba. Uthi ubaba uyahamba uya eCape Town. He's somewhere in Eastern Cape. Uthi so because usekhathele he's been driving. Uthi enene so uzodedela umfana wakhe ukuthi amdrivele. Asuka ubaba athathe amasi, uthi umfana wakhe ufuna amasi, athatha amasi awabeke la, uthi abese thatha ubisi alibeke la phambi kwelokhuzana kwesitulo setruck lesi singaku steering. Uthe esuka lapho ubaba wabe ethatha ibite zeni wabe lidlala on top of isiti. Uthe esuka lapho ubaba wabe encika wathi like akena ngisho umuntu omdala guys, wabe yancika uncika eduze kwesitulo wabe ethi uyalala izomvusa into yakhe mayisikhathele ukudriver. Bese nibonile nayi ngicela nibuke niqede le video because ngiyikhompilele nini. Sanibonisa ke imilingo yasebusuku xa truck driver. Kuba ke izinto sizithathela ukuphila. Sanibonisa le ndiqhuba itruck ebusuku. Now yabona ke ithanda amasi. 2 liter le igcwele le. Sibheka eKapa. Umfana ke wami ke uthanda amasi. Kodwa funeka ibe khona ilong life. Ngizanibonisa. Sibeka ngohlobo apha esitulweni. Ladoni. Esikhangela ilong life. Umfana wami ke uyazithanda ke lezinto. Sizibeka phi apha esitulweni. Siyamcenga ngoku umfana wami ba ahambe nathi indlela le apha esuku. Yabona uyawafa amahazard ibhakile ndilungiselela umfana for indlela. Ukozela kwami umfana uyathatha uyaqhuba. Umfana ke madoda cenga yena wenza nje cenga umfana siye customeni. Customer yethu sisuka apha eKokstad siya ngapha eCape Town kwaMarinsky ngoba sisebenza ngeload apha ekhaya mfana. Cela ke mfana singahluphana apha endleleni. Ukozela kwami uthatha ufika siya kwaMarinsky Cape Town. Uyakwazi ke Marinsky ndithi ke mandibonisa abahlali ungathi ibhidi apha endleleni. Ndizakuthatha ke ndikubeke lapha ke mfana. Umfana ke simenza kanje ke zaqhuba isitulo siyasikhava ngohlobo. Siveza nje le ndawo mna zawuthatha ngolala ngoba ngoku ngisemthatha bengisuka eKokstad ndiyaziva uba ndikhathele ngifuna athatha umfana Cape Town. Hayi sengigqibile ukuthetha nomfana ndizanenzela part 2 ke ngoku xa se ndihamba ndisayohlamba ndizanenzela part 2 xa sendilala. Umfana akafuna uvidiyoyizwa kakhulu kumfana kodwa ngenza nivezela nje kancinci. Umfana ke zawusuka ezawuhamba. Umfana uzanibonisa senguye ke lona seredi umfana ndisayohlamba nje. Uyayazi ungena kwami uyasuka kumfana ndizawulala. Uzanenzela part 2. Nako kumfana uyayiqhuba ke ngako hayi sesisukile ngoku siyaphuma apha eMthatha. Umfana unibonisa nje isiphiwo sakhe. Mna ke ufuna unibonisa ke ingubo yami yole. Ndiyathanda kulala apha eCape umfana kwenzela into yobana uba umfana xa enengxaki umfana athathe akwazi ukutsho. Uyayibona so sesisukile ke lo mfana.
okanye ke mhlawumbi bawucinga abantu uba ndiyaxoka jongani phaa iyahamba itrakhi yayibona iyahamba itrakhi bafana ya yayibona ngantoni nantsi ivene ke yabona vene yayibona iyahamba itrakhi umfana ubhizi njengoba sithetha ya nayo ndiyalala ke kodwa ke umfana zamxelela uba ayicime umfana hayi ke mfana uthembe wena ke mfana uyiphathe kakuhle ke itrakhi siyofika eKapa mfana ayicime mfana hayi umfana uyiphethe umfana msambe mfana msambe hayi uyiphethe umfana hayi yazibona imoto ziyagqitha nantsi into yokuphila madoda indoda ifuna into yokuphila ubusebenza ebusuku usebenza security unotrakhi yiza dibana nam sithethe sibonisane uba singakhuphana njani kule ngxaki naku umfana nantsi into yokuphila madoda hayi uyiphethe umfana ya uyiphethe yabona nazo ezinye imoto ziyagqitha okanye make ndiphakame kule bridge ndiphakame kule bridge funa undikhombisa imoto kayigqitha kuba hayi mfana akenziwe njalo mfana akenziwe njalo ya yabona nantsi imoto isiza phaa umfana uyiphethe umfana jonga nantsi igqitha umfana uyiphethe ndimfote lapha ecaleni kwenzela nizibone nantso sizwezi ziyagqitha umfana uyiphethe ngokwakhe madoda uyawuthanda kumoya kumfana awu asahambe ebuzima masahambe eceduma masahambe ebhomoyi masahambe yathenda ukuthuthe wonke mfondini ayona imhlola le anithukanga hayibo nenzani lapho boma-truck driver kanti emgaqweni nidrayivelwa izinto ey'thile ngiyaqala ukuyibona into enje inkanankana hayibo ayikho kodwa isilwane esinaso esizongifundela esikoleni sihambe siyorejista e-university kubhale sona wo ngifuna ukuba udokotela kodwa ngifuna isilwane esizofike ngizorejista mina but mase ngingena kwi-exam sizobe sisiyangena sona siyangibhalela yana or that's too much kanti sisebenza kanjani lezi zilwane lezi ngicela ningitsheleni please comment lana below